Hagini ke jingyalang layo ke jingkran no Presiden Rangbak ke kenam ubak pendap bortiau saibon, Wakil Presiden ke kenam ubak Thomas Pasa ubulong ru kurtong, bat kibik bikin nong yalam jangan seng. Ya ke balawan ban sengap dikipat bak nong syang senong ke tanjayau. Ubak Thomas Pasa ulong bak ke kenam, dan ke senam arajar kat sau keladawa beriban penkelano, ya ke ancis pa arpupra sap para iwei, ke boong ba ubam dek hasi ulak bantap vote ke election district council. Ndrai nado kita kipor haduk menta amshimladan ke bashim kia. Bat menta dangshan na sakhi bau CEM kaki HADC bap ni atsing CEM ulalit ujor halor kajing ikerteng ki bamde ki khasi haga electoral roll man yo ishim benta hak election MDC dalor kani ula pencai ru alor kimat ki ba kamat ke bau terang ban le na ke bentau pat ba bat e kari bagajat ben riau na usha jet komu MDC ke jayau uba pendap borteu saibon ulaong bagajat ben riau menta kadan kami kinong yalam ki bak kloy ban yadai gajat ben riau bat kane kadai ke kabui ki pat ba ben pentamai la kinong mi kemat baru lapan ke jingkershan ki pat ba ben penjab yo ba Thomas Pasa ubala ne bet ya keseng khnam dan ok senam arajar khat lai haduk menta badum chim la kendria satya naga nong rem ke ba uyeng tungin perkhan ya kani ke sisa bangi dan kam menta balengba kani kesni ke bangin yo ban jet thumai ya kinong mikma sadis konsel ai bangin perkhat thumai ngin jet thumai ya kinong mikma kiban thaudur thumai ya kerukom terekam jo kade subansel bat kumjuru ban sandur thumai ya ke jinglong jaman jungi kum kejat mereu khasi idon kami ki bak nong ilam ki bakum kini ki nong ilam ki bak kloy ban yada ya kejat mereu kejongi kejat mereu khamtam ka kejat mereu berempat nak kata kadang di berkenal bahkan ni kadi kabu kalat yani bangin penthemai kumbakalong hane konsensi mentah nyungdan MDC ubanya kun usiting MDC barok ki kertong kilong penthemai ngasu kemen banang bangin bangiwan kasengknam hangi ban terwa yo samla raba Thomas Pasa ubalong usamla uban nadu ubala rum sa kasengknam hau arajar khalai hadu menta semla kenria kanong rem nak kasengknam ngaso serang banang bawat kini ki parti kiba sensyar hangi hakasti ke jungi menta kilawan ban terwa yau ban khat balon khat no ban kit kam no ban ki hingrai ngaso banang ba uyai ne bet hakade kaseng walang milong kiseng kaboret ka baduk nidon kam parari ya kinong yalam kiba sken nong rem kiba yai ne be kanong rem om kiba kan tiap na kawai kaseng sekoi pat nidon kami kita kinong yalam kiba slur kiba serang mensim kiba nut ban le ngasung sarang mana mangim kasengknam gidan hangni mata yo kurtong jongi ubanut ban le ubanut ban krenye jing sisa ubanut ban yalam bat om dan kata ubah sempang bersutu baru bertrai dalam di yang rekam habang ay kun ya kani ka election jong ka district council ngan stang swa na ka jingkang jong ka district council habang ya jingkang jong ka district council kumba ng ilaya kren na do warga khatsaw hakami jong BCM gibabon gibarawan ng kapor sa kapor ilaya kren ni kata ka jingkang ban haban pinskem bauwi utaw brew ubala ban leg ban tebut apa ka KCDC apa district council nani uwi utaw brew wala ban ya pun ya ka district council election bat ila puli ya kian di kendon ban ilalap balesi ko bajaj ban rew ya ban penskam ya gari dakian di bakan ban ilarag siyang bangyong babaray kaan jo district council kaong ba ubang di ukasi ula ban tebut ha ka district council election bat ila dawa ban pagkalano ya kaan kabasis pa arbuay arpupra sap parawan herin nado tikipor hado menta kabasausi kalong omdan basimkya ya kani ka benta badang hakini kisni iyo ina kayang uwi na ka CM ulalit ujor sa kipor bahalor
Manong babalay, mi kerteng, jong ibar jela, hak electoral roll, hang tiya po nong tumay. Kapag si kalong, bahakapor, bagilit, bandra, yakimat, kijura, kibaskem, hakapor, bayara, yakisaki, kisatar, gajit pensisya, kibaskem, bankerpat, yakisiyang di udan buram, bansobhasi, po na kiyain, kibaskem. Kanang ba, kanangwan gajit ng sao, hari menta, o labir kapor, kijo, kisiyang, kilay ujor, bat kiong, balay hak electoral roll ke konstitusi ke jongki, lapau ya kerteng, jongki bamde kita ki, try dulu, bani sementara election. Bahkan sofi kalong, pada pilih tak rule, jongka district council, rule basis par punai. Ketika district council kepada dankam ban penjanai ya ka electoral roll swaba nginya chok election ketika jingni jong kerteng jong barjala ha electoral roll na ka benda ka election apau tagawai Malaysia na ka district council ka kam pendek hok ya ki kamram ki choka kubur aibor dakaan dakikendon na ki rule ka per ki badan hampi apoke kirisi Bapak dapat kebakan so pelawa. Kaan jo district council. Hado menda ka kalimat buat lagi layo. Ya kata ka cing layo. Lagi yo ita ka cing jong lajong. Iyo iba ka rule jo district council la thosa Assam and Meghalaya Autonomous District Constitution of District Council rule hak na ispa san huway. Kacingnya ka balay. Bakit ang kintin Assam kadang nesa hakikat ang jong district council hato kamday kajing jandaw hato gimnasi bangin penbait tabay habang ilayo ilang jong jala kabanta ka maar kabang ilampo renti hakimat traikang kijogi ka artikel kabang aspa sa pusaw kabang penka ya kakarnet ke bandreu lani kata ka fiksidul kai bor ya district council bahkan doni kata ka ikir ka bor ban yada ban pendet pensa ya ka tilong kerbang ka tilong riulo ko jongi nakaway ka bor sa kaway pat ban ngidip katung ka presidential o nakakanais pa sa po yang ila itu kung giriulo nomor idon ni kata ka civil right certificate hak Islam ni belajar ibakam bensua isaki ba national drug certificate la IT sa kipay ba lemba ka district council Henry on the board gilayat gilayo iba ka state government ka kinino ya ka ka board ikir do district council but ya national tribe na issue no na office pegang jo deputy commissioner but ang Islam ni board dali Omla panlan ladon kajing pedon gambakra ya kali kesedot riulo ya ka gibriu gibang dai hok manyo ya kesedot gilayo lesi har kapor gilawan gi disi yo per gibang dai ni kajing bende wo jongi lesi gimla ko sotho ya kajing gerbang jong ni surat tribe certificate ya kesedot riulo ki klem da sikia ya kali bandang ko jongi ya julek Sagi not prekam di paper ya next for district council ban penbori kami ke beta bakerpang baladai kapor bayar national tribe certificate ladai berpenpai lo sepo ka district council bagi paiba di Papua di hapan sim no ka district council nang ba cilong kerpang jo ka cak mende rilong ko jongi kadang ne kadang scam tak kendau ka siap tak kendau ke siap tak kun ke para kri juga sidul ke hak kadai ke subjek juga district council kena lawanan keladon ke cik tukar ke state government yang ki subjek ki bakat district council kali bernyok tak kun ke cik aibor juga ke sidul hak hak nice pa prabuar kasarkan jelang kalau rakyat kami ke notification badai berregister no ikendau siap apa DC office apakah kendau ke siap kakung ke para ke balai
Jangka 60 dulu kahap apa ka district council. Balik ka district council kablan borsi. Bansim niya ka bor ki ikya halani. Bandangsian. Nakali ka state government kawan ra itaki ay pero manlum niya itaki cakak puta. Berman ay pada itaki investor di Barjala ki bahe. Klaim daya sim jimut naga district council. Hato kani kam dei mo ka jing ibeng jo ka sarkar jala ya district council. Hato gini iba syam no ka district council gimle rai mo. Bai kat ki badan ki subject. Ini ke bor bagi ikhtiar juga district council la syukri no in pet district government but omdon ba persya omdon manut kan desi kadau ba dai ba kaju ka parti ko mula po district council usabi pada rabat do presiden ubabat pada district government nakakadaw no kapol sa pol laon gidayaw iba gikanto ka ng disposal kadan ka din sa te kinjeri Jangka District Council hak state government